Obuansu Womogusi. Noko semeri kwanu manjumuri ndonse sovete nani wenda te gutwara rituko rigiye karo rituko rya chuma na kitariki 12 mutenyo kane mwaka 2022 nigo cyarage Chinsa Ikomi karongo kwarani asemeze to ya mangana mayeri ngoma nyina rya twa gusangiri kuri ya kete ikabone no kubori kwanana narako ikaranso ikeri nkwere na konsasa manenda alitwanya te gusangiri kuri kingongo nye Chenze iri anyimo cya suguswamo na bosongo nyorana nabakwenda gutubwatia sensemeri ya mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News kwa sensemeri ya YouTube nabagotonyora Ndizi TV News nabagoto tweet @Ndizi TV News kerengel kiao nakyoturigirite nakyonerete gutubwatia nabo gituma gwetera se namba ya screen yao yora sensemeri yo munwe manyerio nigakurukwa Joshua Neliane Brighton Makoli. Abaiboli nigo bagendete gosemiwa na gosegeto n'abanyare bagotwara cinka gichinyi cingiye go cyasabora babo anekera bana barase erusa yo mutenyo yo kanego igo kaukwane kitaseni cya Ndizi TV Esnas Nyaramba oyore umo director w'ikyombe kya Young Women Democrat niganyandika batabona abaiboli batakiri kwirari bakali abena ukwanera anaba kukwana nabana babo anekera barase cirusa na andekera ochkwina skuru banyore nigo babate chimbwa cingia n'abarimu aboneka ntubwata abana abange sana bari isko muso abana bakorete form 4 na bari bakorete class 8 mbabugate holiday gukwa bentamba ke kubwa babande ayengino umuiboli kurubaka ruete skuru mikakati kikwa bekire ngo mwana wega nare safe abantu arutana barabumbare safe no maeta sakor no maeta sagocha use kwa muchwarire ngina mwana onde wensi achuwarire chakorende guchabu gawe kamata abu kebe ngobere musigo yago chakoso university kare musigo yago chakoso form 1 kare musigo sayo ngino mwibuli nkiota gete. Number 2 ngo sabe society a community yetu andonsi asetore mwana tagas mabo yogo omina kumarekebisha omwana no yito ntutwensi asa kwani oro mwana na magoso morongei ali omoiboli onyo mwana ogotoka sa magoso chabirwe na imukekerane muchabe tego chukumana nkyo kwakiro mwana onenki kwaboli mwana one mutata ko babalimu arubuaye acha goita abana babante para asinga gejeje esina siniganyarega koboria anena abantu bari bari asenywamo kwena kebunanko kukwana bari gusungutwara bari chingwana chinyaro na kuligi chinjera baranyare bagokora none krobanyare bagweta na gusiji chikarwanyare bagweta na chimeme ase enyomba kolengana nigo chinjise cya nyomba cyareke chikomenta mano ase orogongo rwagusigo kwana yanyareka hote abune njira nitakere kuligwa eri gokora umuchando bw'ikisegi ejigendete kwenekiwo ase orogongo rwito rwagusigo. Warolide recently nga abantu abange sana abande bakwengenta abande bagasene ko buturana yondo butoirwa ko bako yondo butoirwa moto yondo nachirungino muswata naro nachire abugata chiaramo mubiro mu machiarana chiarama 40 something igonki getigari tumubiro aye getanachirie na goko ranki bako buna negento barengo ikanansanse bakwanera nengine family na ndekere na ndabage soti kere lakini bono nachiru obutoirwa ko bako obutoirwa sino goto obutoirwa bande bakomonu bono inki kegenderete waswate baito my sisters my mothers my sons my daughters tafadhali utaimuka utaka kumwambush mumroyo bande karama nanki kiagero nyorwa karama nanki kiagero behave gina behave onyora ko koranga tempa ya chire igoro mono ekeye swaz moikerane oyo mekerari igoro yonda Chense. My brothers
tafadhali iro mwise koyo iga ira mukao ngina mwise ko mino ngina mamu mino ngina mwise kogo ngino tata konde wensi akola abantu aba batatu musacha agotenga the 3 important women in my life. Number 1 is my mother, number 2 is my daughter, number 3 is my sister, then number 4 is my wife. So by the time mo ikera number 4 uri uri wa wife karari ri abatatu nga bango kolero kiri okora gucha so musiko yo bande. How do you feel? So utakira solenga ira nanse kwana nere ke gusinya take a walk oira nengoraigo moikaransense. Dialogue is very important. Aba Kenya ni gwaendete kuri sim card chabo heri gwetanga gutwenyora asa kung maiga ye kiombe kerigo se kiombe kerite ne tamangana ya wera ni communication authority wetera mo CEO Srajiroba osomo director Srajiroba nyaraka wate abona aba Kenya bari batarari sim card chabo nyarwa gwesoki na guchirika ni gobona abamenyi be county Nyamira baro batarati umaiga ase bono baendete kurike na kwerike chikadi chabo na baromba antigara maiga buno mulikito chabo mange nyarite kautarira chinyomba jiri chokori kijisim kadi ejo amo nabamenyi be county ya Nyamira tikara toerera na Kenya tikakwana na barabu ekero amatuko atatu atigarite rinde serikali esieke chiraini chaba Kenya batererikia buya abamenyi abange banyamira mbeso kia erinde kwerikia abamenyi benseme yomba chengera omoroberi oyo ekiagera no chigosiria oboibi no boriana nikonyora bweichoire twabaira ne irimbi ya mono naindi ebinto mwakorire nari abaibi konyora bachachire baguicha buna intwa bangina batusaba chinamba cheito kumbe necho besa bagotokoni yitubegete imi oyomo ase bali bare kolikia asegetuo gya Samtech Nyamira okorokwa Andrew na tebya abakenya kwerikia mbasyekerwa chilaini anybody who wanted line ya Safaricom and now what the idea are supposed to go any update kinza chongo update kutoka saa 2 ya mambia mpaka saa 11 hakuna pesa unatoa unakuja wewe na idea yako hivyo tunakufanyia obwoba no kagera okobe buno moroberi oyu no yo kisiasa nigatia mangana gerira abantu bataresokia nande siasa ya chire imenga chira ini chiko chakole chestu abantu abangina chibago chagutumeka gwakara chikura kura njiri gocha gwakira nera ini era ini yao kole chesta gwetera echi transaction tocho siekeru no mwana utago gutumira bese gose to kunyara gutumira mwana uri skuru bese ensemo y'abamenyi ba Nyamira mbasabe serikali komenta amatuko n'abateneneri komente kana erinde abange banyare kwerikia mbuye mwaka tumurubiri yase matukaya ndiga momenta ake korwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Joba Maangi ekiombe kirigite nita mariogo asensi itu ya Kenya gose Kenya Medical Suppliers Authority ni gobano Kenya ligi kubatuka amariogo gochasi nyagitari aho gosasi county aho ritko riarero bakoragwa no munyakiro gosesio bwekiombe kyo ni gobano anyareka ote abune nere njere yemo yogosira chi county ana asokonyora amariogo aho asebono babwatuka ritko riarero amariogo amange gochasi chi county aho marketing zio John Kabuji nganyareka ote abuna ni gobano babwatukira amariogo ayo Just county korengana no kogani golichi county chatumete ujase kiombekyo. The consignment we are flagging off today is valued at more than 380 million shillings. The consignment comprises of essential medicines ordered by the respective counties as part of the Kenya Essential Medicines list. This list was developed by the Ministry of Health and has recognized the disease burdens in each of the counties, allowing for tailor-made ordering of essential medicines and medical supplies from KEMSA. Besides the essential medicines and medical supplies, this consignment also comprises of orders that cater for specific that will deliver quality health products and technologies that boost positive health outcomes for the national development. This morning, we are flagging off supplies headed to several counties, including Kilifi, Marsabit, Tana River, Baringo, Garissa, and Samburu. Magiga yense ya Kenya gotwara umujando bwo kuburo kwa maguta n'abantu gukirana na siji petrol station aho sese ito ya Kenya
Ningobona abanasiasa bari bakuriye birugo aho na baro badi batarati kumaega asibono bachenjire mbini gose bachenjire njira yo gukora campaign yabo kurengana n'ikigari cyabo kitabwate amaguta kuri nde ase county ya Nakuru. Ningobona umusubati oyo mukuriye kiroke bwa MCA ase ward ya Shaba imeye county ya Nakuru atakire gutumia engami erigo ya kerekoko na kuriye kiroke bwa MCA ase nseme unigate babuna nigamwete gutumia engami eyo ase we ya kerekoko anene keraro kibuna tagoikera gosobugima nigo bwakongire na maguta nabego tarikoba taya sensi yetu ya Kenya kuikaboni gekerantu bandete kuchandika na kuyarigi asi petroli au Njeri Koech. Mi nimemaliza university, nimesoma hadi university, nilimaliza katika University of Kabianga. Ninavaa MCA Shaba Board na the reason as to why natumia ngamia is because ngamia ni okay, sina ukiniangalia hivi mimi ni mtu humble, like sina pesa and all that. So the only thing I could afford kutumia ni ngamia. Apart from that, unaona kama saizi for example venye hakuna mafuta and all that, mafuta imekuwa bei kali. So unakuta hata hiyo pesa ya kuafford kuweka kutafuta motorbike hata uweke mafuta ni ngumu sana zaidi. Alafu pia ukiangalia the reason as why nilichagua mnyama ngamia kumtumia is because ngamia ni mnyama humble. Ngamia ni mnyama humble sana. Apart from being humble, ngamia ni mnyama anaweza beba mzigo for a long distance bila kuchoka. So hiyo inamaanisha mimi nitakuwa humble kwa wanashabab na pia nitabeba mzigo wa wanashabab bila kuchoka. Nika feel like because nimekuwa nikitembea door to door nikiomba kura, sikukuwa na uwezo ya kukomboa gari and all that. So mimi nikaongea na rafiki yangu vizuri, nikamwambia anisaidie tu ngamia leo ama hata kesho, like at least niweze kufanya nayo campaign. Nasema kwamba manze hii ni initiative fiti sana na hiyo strategy imekuja poa. Kwa sasa hivi vile mafuta watu wanateseka huku nje, unatafuta other means kufanya campaign. Unacheki ngamia, mapunda, masenki hapo zimeishaisha. Sasa ni hiyo na tunasupport my dear wetu manze come through. Nomination ni 14, kila mtu atokeleze na wafanye peaceful elections manze, watu wasipigane na kazi iendelee. Kwa my youths manze tunasema pia mkwe na amani. Kiama kia ODM nigo bono kiama chorire gose kiama ire ticket yo jikurande kiro kyobugabana ase county ya Busia Bauro Otoma oyibono nyarete ga kubwa chigura cha muchucho gose chigura chobo chorio boke haburi tukure goro bono Otoma niganyare ga ko twaro gose meluna nonyeno muraiwe kiama kia ODM rera murudinga na bawo chikobwa obochori bumwa koyuga sate biruno sabuldia ba Kenya bonzi kumosiraira murudinga asiganga yayo ko murayo gatano ase ensito ya Kenya wa kufanya uchaguzi ambao umepatia chama chetu heshima. Tumekuwa na uchaguzi wa amani, tumekuwa na uchaguzi ambao naamini utaleta familia ya ODM wote pamoja, kwa sababu lazima tujikumbushe hii imekuwa tu mchezo wa familia ya ODM. Lakini baada ya hii tena tunataka wote wachezaji wa ODM wakuje pamoja ili sasa tuangalie ile ya tarehe 9 kuhakikisha kwamba chama chetu kinapata umaarufu, kwa kuhakikisha kutoka kwa MCA, MPs wote tunaona kwamba tunapigia watu wa chungwa. Lakini pia cha muhimu ni kuhakikisha pia Raila Amolo Odinga ni free. Chinsa jiricha kireno murakera ase kenyire yamo yabo nigo bono yanyarege kubori gosianyari chikubori wa kubike mirobiri yabe nani nasinjira yekerero iriko na kibuna nkokora baro murakera ase chinze echo kurengana ne kyombe gya intergovernmental authority on development igadi nigo marganyari ke hote abuna njera neta kiriko bekwa iriko na kibuna murakera ngokorura ase chinze echo nigo bana bateru na banta bange wetan chimilioni 200 ase chinze echo ya Kenya ya Ethiopia mane jinse jinde nigo bagendete gwakwa no murakera asebona mirobiri yabene etakiri kubikorengana ne kyombe kyo iri gukora umurakera ekiagere kero murakera ras chinse aho nigikwirana no butaka osebirango by'ubutaka gukina ukigoro. Have actually a great opportunity in the 21st century to leverage the technologies, new technology. We live in a new era. This is the era of the 4th industrial revolution. We have
a wide range of new technologies that are made available to us to be leveraged, to be utilized to address long-term resilience issues. In the Horn of Africa, we see that one of the critical issues is the issue of water. We can't have agriculture, we can't have a healthy wash and access to water and sanitation without water. Water is one of the key issues, and we see that new technologies, including space technology, Earth observations, are technologies that can help us to resolve this issue once and for all. 29 million people are facing high level of food insecurity, according to the latest expert estimates. Already 5 to 16 million of our sisters and brothers are in need of immediate food assistance due to this drought. This is 6 to 6.5 million in Ethiopia, 3.5 million in Kenya, and 6 million in Somalia. In the southern central part of Somalia specifically, the situation is very Hauna na kware na Chinsa Ikomi kore ndenya na gekora gense ya moya bona maragoba no kumira na Vincent Nyanja enda kwerera mange abali kitu bandata gutusangirira imena isiko ya gusi igo na manga gochikoba gekora gense ya mo gotos kenyirona kenero Ndizi TV bonsu magusie bwata mangana mange gusansa morena na kotebinga kibintu byanya bigwatika hime ne binyoro ya leta ya kwerera na kotebi gotos kekiara nero Ndizi TV nero bonsu magusi yorenga sense meri yumuntu bimanyiririo nigakorokwa Joshua Uta Nigeria Brighton Makoli. Ndizi TV.